Kita kalau boleh kan, jangan banyak duk ngoyak. Ni kat Allah lama lah masuk jambe. Duk gapo? Allah kalau tak ngoyak kat duk gapo? Ni kat tiap-tiap kali masuk jambe. Tak kira lah sekali tu berapa sekali pula dah. Sehari tu apa kali. Tiap kali dia masuk Allah lama. Kau duduk ngoyak gapo pun tak tahulah. Nak royak tahu tak reti kalau hak boleh royaknya masuk gak duk ngoyak Allah. Orang lain pun nak masuk juga. Fikir gak kau orang belakang. Allah.